tureba kandi bare kuba umurebi wa Tayari West TV ndi togoro Mark Nyabem abwente kateke kandi yebare kugumana itwe na program igumereho nezinde zikuzagaruka mbweno akaruru kahwire kukahwire ababire bakarumu abamwe bakarabamu abandi tabarabamu konkaro nabandi abatararabiremu abatwire manja ninga shokwetombuita kwabo mukoti abo kwa constitution yangeri ya Uganda mateka gitu nagagirangu kunoba oyino kwetombuita kuona ushemere kuba nozo mukoti arahaba rigire bakahababa azana bo barinzire kote beniyo yacwamo arahaba agizire ngwa ito tukasingwa twaterera twabergaho katurinde nkubibira 3 arahabanda bariyono bajaguza abariyono bagirangu itwitwe bwanyuma yo kusinga turiyo nza kwereza abanya-Uganda abinji namwe nkayiturugambira turiyo muri retreat eri Chankwanzi aba member wa parliament abatorinwe hamwe na aba NRM hamwe n'abatara ba NRM nkabo ba independence mbwenu izobero twatunga umugisha twine omwe aharyabo abe bari mu karuru akaruru tkagendaje kandi ono bajango butagendaje kwa karuru akakababe barumu nibenda kuzo mukoti ato umwe muri yabo abagira umukoti niwe tuyinaha honorable Karanura Adamazo tumuyinaha izoberi kandi twenda kuba tuganira munawe ishika ngo ogogu nwayine bendera ya NRM abwakira municipality kandi abari no mukarura kakahwire nawe ariyo mukoti ninyenda futandika ndukumushaba kwakura hiwa ariyo natureba ntujaka abantu tutandikira nibinge bitwiza ko abantu manya ibikwatirine no kwesimba kwe nakaruru ko kagenzere kandi abwo acyagira umukoti honorable yakura abantu webare munonga maka okumva kanya kaganiraho niwe kandi nkaramusiya abantu bitumwe n'abari yoko bakutureba basiye bana abanyawo mwena murire muta nkuruke Easter mwebare ka Easter badito bagishikiro empura abanywana bitu ngo guyagwa hariya n'umwana wacu kuba tufira ha umutano wa Sharugonzo go general mwana kada murunye munoga kuri kibira cyeye eba musorine kugumizamo ya ruhanga amuteka hamutebekana size kandi tongeye kusasira family ye n'abazirebe n'abanywana beye kurango baciro mu sasogo namazima iwariyo natureba honorable Karanura Adamazo ejo mucamurungi nturgo mu constituency emwe mu district emwe mu city emwe haza okwija kuno ya kira municipality akabanza Kasharo North arobto abugana hamwe mu Karuru akenabe ni ndonda nkamemba wa parliament wa Kasharo North nawe akiyabe na ronda kutabe turyaho twahurangu Damazo yaza Kampala kira municipality niki echakuritira wagira utunyuwe okukambanze nye sasireyo nze Kampala ngwenu maka generally obuhereza tuwine boundaries na munonga politics wabo tari opportunist urwerondera ibyawo yes nyinagambe izoberi ngo kunsutamyaha ino muntu wandire Kasharo mu Karuru kandi akumanyira kira this was we call public demand shaba kwa bantu nko mwana ogurwa nabasa ngo bitukira yitegeke kecumba jiri katarere muntu wa NR makwasa kujigaraza higuru antu bashitama bakweta nyatwonga bisho mwantu ara kiro ku Kashara abantu kana banyita izuka niyo Kasharo ko bimuka bireba gwayaka nyine tkaragenzirege akaburizo turwasande abantu bari mu parliament bakukiro bwingi waza kubabuza tumutera ini abasingiro ro babara isanga abandi bagurwa kana usanga nko yagurwa katano aje abamembo wa parliament so Kasharo batarabamu that was not the end of it all haze tujya ngo cyanyire no kugwa hakaro public demand umurikira municipality why nyuri kuza kuzigija abandi ebintu ga St Andrews rinda inashomira osini yakana kuna gihendire niza kirinya habuyogerere ni imyaka 10 hata nazeyuka imyaka neri mingi over 28 years
uryo mwanya ugakira ngikira so umuntu hamaze imyaka 28 uryo mutuze nuba uri inkargire amina rakashara witwa mu Kagera international yabarinje akwa youthful days zo kucenga no kwitegereza nobozi tuyiraho so kuno hine mistake munonga akwa nyunkuri yo muri Kira obusigazo baje bona mukuri yo muri Kira okumanya ngo umuntu na gorempa bagitero rukira sibe kikaruje n'ikira municipality okwaga futandika kuombeka akazi ko busigazi n'ikirangaye municipality nashwera ndi muri Kira nazanye muri Kira nakacena kidika yo muri Kira kandi ndio muntu wamu akakazo muri Kira umagwaro kumurwenda 9 na mwenda ukozi ko kubanza wirenira ntonda kuturayo wirenira namwe nitafutangaza ngo nsasira kosa na example y'abandi bantu abona bimenye sibi nawo muri Kira municipality wande bakatwita twastamo umishoga abantu gamba nabo baba buza iyo kizariyari nkabasinga niye nabanze bora kaba batura bari ba MP bayo warete ndagano za ploti yaguze ari mu Kira naza 20 nazingaye niyo ndiye wacena na mwenda icyabo batabasa kwicereza so Kira na Kashari icyo mutano ngukunguja ngo nahumura nabanyiro kanjare kagonje kuko kandi international nje kandi umuntu wene kuwambuza wabo ari umuhereza urukwenda kwereza ihanga obuhereza tuburuho ngwaza Kashari ntore ndanka mbatekamo no muhora ngo yarga mubende umura ngo yaziga so generally no buhereza nubo bwakuresere reka tugamba akaruka akagenda kata ni wabo kwasere bendera ya NRM aha bwakira municipality akaruru buri muntu nakatevya okweye njo kurebera omuntu ashire kushobora karuru tayinde kubona agent gakoneta bo muntu yesimbiro no guwabira karuma wambo kakagenda kata hinara kamanya takaruru kacira daraki yabarumba sa kugamba ngo dano kakoresho beji mako kakoroti ba agent kabanaga buri muntu nagambe byeyi oka kandi akaruru ko kagenzire kiza kugira ngo kakagenda kurungi first of all najya ngo kasinga isahe jyado bajya ngo nobi hako atinye barangirire kongo butandangirira kikombe cyangwa ni mantarasingire njo kurira ntaragize razangaye umukoti nacho nanyenda kuchikubuza tibuteka ngo aha myaka yanjye nakacenda kijya kinkumanya nimbasa kucyanzo umukoti nyine zero grounds nimbanye cyo kwitangu nyine grounds ebyo kwihirira kwababa yorga karura ko umwana yabira kwatakaruka NRM kakarano Daniel akagati karano Daniel bakububara acha basi akabutaro bukuratine bakabazwara kandi jo karabatina violence and intimidation na man police yamanirebe tebitina ebatina aremye kasokuso kiganda ahaseraho kurra it was very bitter aba agents bajyabo bakabatura bajya bitanda bako barabanisam bakabatera udachide ngwabashe no batera wa NRM agency taga bazitagura babatera umyanye kucira obwinyo muri Kira municipality kandi police yabiri kodinga biri mu police report na kochimo ako jesonga iri mu koti tingabenyina ngambe bingi munonga ahamusangu uri mu koti ukanyira kugambe bigambo ebi umukaruru kitwa Kacira nkanyo flag bera wa NR mu Kira municipality hakatari mu buringaniza bukabura oburinganiza ati unja government ekaza side ya ikabetwine we had security and everything konka violence yabagenzi bitu ekarenga nco kureba mukaba kwanje ebinte bintire mbyoresha yakire baba bakoze rukucondoza ndibija kureba ngo buri kingamba kina kakwati umwana yimera baraka akaruka rwaci bikindi mugenzi wanje abo kujya wakasinga akabaraka akaruka 8 nupu that same barut bazaka ngwateka tura ngwemwe mogarati bikoma so honestly speaking nagambo chumwe urawuzininka munana wakatiza kubiza mushaheji the election in Kira municipality was not fair and free ninchigambiro mu kamera so ijo cyakuretire waje utumbwenu court kebene yatusharamo kashicho wazahari gamba no kwata DR forms wakashanga ngo polling station A to B kananwa Daniel ahadiya ya ino 13 mugenzo ya musijya ino hoce na for example konka abantu babara na videos bakubara bakwasira amasomo bari bagura urigana
which means ngu ekijyo mu box cyo batire hadi ya forms obano nyetegereza nkucenga ekijyo mu box cyo batire kahi mu DR forms totally different ogutari mwanya gumwe etari myanya ebiri etari myanya 3 etari myanya 4 etari myanya 10 aro umuntu ari kwebuza ubwo ariyo nareba ari kumanya ngo Daniel Kananura Damazo akakwata umwanya gwa kashatu ahabwa kina baba very good ekyo kwita ngo ni seeking for justice te kwita isa kubanza kuba wa kabiri hano kwa furo uri kumaka hayisonga zakahababa it is not about numbering ngo wabo ngwite kandi gamba nanakuza atko mu constitution termo ngwite kandi gamba ngo wabo wa katano as long as echamfuro wa katano atari okubanza shiroho nazo mukoti nazo mukoti so wagira ngo ababira bakabiro bahaba babonka that is something different ababira bakwe mu rwenya bakazo mu recount yebiro mushanzo konka nosaga wabiro y'umuntu inamandaga bagara wa katano naco nkibasika hati utayita no wakashatu nyonka ndi okubanza muri mukaruraka bafutagwa akashatu bishi wabo turo muri ciro mu ningo muri campaign yo kuri TV ninga ryagura urugara ya TV ukaza kucondoza NRM muri ciro imyaka yemazire performance je kerabireho ahagura undi uko ine vibe tutara habirwari ngo nokora abantu bari mu t-shirt baterwara performance hansi kerabireho uko amano kagata kabahoga NRM candidate wa flag bearer arayaptaningire all the stones muri cya municipality ngakanandwa Daniel warigire kashari bwijwa kagonje aho mukagera kagonje ni muri kagonje ati honorable Daniel ubwo rero natureba kabe nayenda bwanyuma yo kuzo mu koti ako batufika discussing bya koti nakibyone bitwaza kugamba kuyaho no yenda bakurangirire nkakasingire ninga bakashaze mukagarukume of course nyowe nko muntu atabarze nubya kuri umaka nakubuza ntamaka ni wahababa for example nundaki esharwe cyangwa cyenzaci no cyendeze nkoko yawe nunanye manyengo karwanye kakariya aso nongara mukwiraki so you know bagengu ni wakariye manyo nkoko nagambera tari itekere kuzibira kuratera ebyashobere bakacondoza basanga Kananura Daniel Damazo ngicho kwita ngo verification ni not a recount even well a recount can only be done before what 7 days basanga Kananura Daniel cyarigamba namazima boxes bazete baziverifying bakazita mu kotero reka zeko rakazite bakashanga ngo ninye n'uburu bwingi kuchiroriya nizo mukande kaki nibine kudangira ngo musinguzi mutagire mu kishibwe bwa sente zabahibo musoro na nakakira kinyi nakatine isheno urabamo banangire nka MP oboriya yarahira ryeyo nzo muntebe y'abantu nstamye bahereza abanyakira abantireyo nicyo rukwende cyo kwenda nombo handike banyashitiremo baro natika mu copies in all the stakeholders chairman which bina president Najma secretary general legal team nabandi security headed for court abo nsongeze no kumanya je ABCDZ na nabazuruzi banje na bwino yanje umwite biri kushaba tiyo kwesherekera bihangwe akaruru betegereze bakora tebe nashabere bana bikirizo muramuzabirebe byabiri kiriya nko kunabigambere akarukacira bampe itebe yanje tajena mu karuru at the district of the what of the judge ni wayine kusharaho yes ni wayine kusharaho byebe byonde yes ukanyo of course kuzuza kushaba actually cyo kire number 1 kare byayangiri byakozire ki byayangiri nasa asaka kasonsoro cyata athatano reba atiyaza kuba tumachi atkurugira ko nareba akabaho atariho buringaniza byakatorizehi kare kama chance mwena mugarike abantu baramuri kare tukagarikemo tukeshe busi ubwo mcana go no jangu kuriya byagira nko kubyategana mu muramuze nabwe nabasabye ati kagaruko na agent the district of the judge just konka habwanje abo buringaniza ahabwa managa natiremu kuno bashanga ngo hariho ground zezo kumana kuko nazigambire uninye singiro bururu at any cost tugarukire mu karuru bakabemba rangirira bakandangirire bampentebe yanje ndahira pereza abantu nyiro
ubwo ariyo nare we bari futureba kandi twine honorable Daniel Kananura Damaso ubwo abayisimbereho antebe ya Kira municipality kandi wayine bendera ya NRM akarura kakasingwa wa Nupu Musisi akandi yakwasoro rwa kabiri akabari inkambe ntatu ireyo omukuru twireyo nkambe wa parliament n'wa kwasoro umwanya rwa kabiri ase mu by'umwanda kandi honorable Daniel Kananura yakwata umwanya rwa kashatu bita najyangu n'ubwo kwasoro rwa katano ningo shembere kasoboye ineshonga zawe jaji na hururo mushango gwambwe no mushango guryo mukoti mwari yebe twabinshira kureba tukantureba nshonga izo bibwegese twareba ngo obwegese bwawe no bwine mwamane oshomerota aho kuba mwari yebyo abantu bayimba consider nkabagira ngo ne wari wono no bigirize bwawe no amanyi oshomerota okusoma konsomere abo kuba in diploma in business administration, in a bachelor's degree in procurement and supply chain management. Zombi kuruga makerere na masters ya procurement. Niza na tunjika kwa kwita ngo SIPS. I'm a member of SIPS, abakuzima in professional course ya procurement UK but facilitated here at UMI. Konkwiza bari gamba ni nshoma mateka niyo muhagwa kabiri era karura kugenza kwa mwineroya kandi mwine consultant wa procurement. Amateka no gajomere. Cavendish University weekend. Uriyo mu second year. Second year. Okay. So ibintu byo mwahariye bibabimba cyara kutera mutoki bagira ngo abantu bona nabamani kuba kugeragera nse kibaceza bazariye kibagira bati bazabwegese bacerga bwegese baza sasira kushare kirimi cyakire cyo bwegese kira kandi bagira ngo bagenda byo bwegese kuturitira kusigara mu karubona nimba bingamo hakwa focus kumva no mwesimba uyo audit your documents nga ni ndemera uremera yakwanga cyo bwire nabe kazankuzire mu nangwa na yahobwire nabishoma ndukuna ndukumanya niza kuhereza abantu aroho gwariyo nakureba ari kugira ati Daniel umuntu gwe gukubanza umureka Shar North tarakozire kubaka koraji aha bwakiyirukire yataragiriye mu rundu rwa kabiri. Very good. Ikibuze cyo washimbuza mu kubanza nakushobora bona buki bona buturo njoye bura birindwa kashana najya abatekere baga nabe tabantu banje iwo taragirebire ukasibura nkagireba kasibura abantu mu kitiza cyaburente nyabura mwe mu passer mu mpamazuta go mugisha mu mpeshara abantu bakira hard demand c'est public demand no reba kamparege gumbere namwe ngo mwe nyaremo kandi umuntu waburi ya mission to rescue uriyo munye kibino wo muteba nkiti kwitwa abana ba NR abataramuna nakatokoze kona no ba kugira ngo yukoze lango as long as there is a mission to rescue kurandira kibino yangu nikigenda koze kira wuza at stake country turubuti yo mpiro you structures zibirenzine zona zikwishe ntuyiremu na baronda twashitama n'abatuze la stake abitaraga best stakeholders bagira ngo kirege kaya kutugendaho katabona n'abantu bakutera barabwasya bwashesha entungu kayakira kegora bagira ngo tubinde buhereza kananye ndiyo munyakira obuhereza kana bwija bakajya bakoma nikiyeta gisaki bagira ngo kigira municipality nitaga MP wa NRM if no murumo gwa MP no yakubari wa UPC kuhereza abantu and it is by law konka hareba kureka no kusiya abantu bakigenderire kuzumiriza ihanga omuntu nati izo kandi yo marwaruga government no kurambara no master turi mu we are one of the stakeholders of government hospitals na nga Kampala frag baza batwa that's chance you take time uza mureba nashange ibintu bimwe abo opposition batire tenda hirwa ya government iriya kirinya kura hansi heresende gense bo meteje yakarana ngo yino baza kuronkingirwa nakatete kabo ka buru abo opposition ngo bari bateka katete unje cyakaresa ba harhobeya rogwa abo opposition ngo ayino mujyo ndizo ngo wenda kuronkingirwa ya government to musente zo hashi opposition ine budget yo kureta irwaro that was wrong tokwasa kudelegatinga ekintu cyomekirwe umurembe ogwa president Museveni government's money under NRM leadership natera RDC to abergisa tabara rutongorozi dokubasa it was wrong so kirani ngamba nikiya kuba kwiza bayiruna no mbandu nkahirwa ronka babagambira abantu ngo no gomba zo go bafuna no babagwehuzira ibanza ku gahero ubwo no opposition
atubuso ejo aspirin kwa taba nyomu kure bakuse banagamba gamba bazo bakagutsindikiye araba bembahereze shonga bakugira ngo aroho ngo abantu abamwe n'ababanga babo abamwe nango baza no mbayibere bajyangu ngo na bitaka bagawa mano wabo bakahereze cyo kureberaho ababire bari muri Kasharu North bakorunente beyo bwamemba bwa parliament bakahereze cyo kureberaho bahe kitogoro mbarara site akiruka yo kuri ya Kashari bajangu Daniel kananura damazo kira municipality mukarura kakahwira uyabe birare bagaraka bagira ngo entwiga naye bireyizire mbarara site North abo yishika ngo nabantu abana bo mukacyaro ababire no barwanda entebe iyo bwamemba bwa parliament abwa mbarara abwa Kasharu North muri mbarara district so aranta kugira ngo na bitaka abo amani ngo cyo cyaretire na Daniel nawe kwiruka ngo kareba ngo abantu bakuri tubakakombya ngaha bambe tweshiri Kashari of course ngakarukora wano abo kuba no wahereze cyo kurebera ngambwe tekamwa mbwete kama nawe ishika ngo akabanza yaza kasambye ko muri mumbende we yabandize kandi ubumshano wigara mbwene bwanyuma yo kuba uwamanu kuriya yagaruka igara yarya so abantu bamwe bagira ngo abwenshongezo nazo zikakuretera wagiye ababa abantu babaso butanyetegereza kanze kiro municipality kasi kuyetegeza batahari umuntu kubera kwetiza yakuzire manyo umuntu wakuzire akuri akakuye hanse no bana nakumanya musita bajya ngo abashira ariko ntwireyo wabuza abana ibaza bacira bakika 20 tubandebe naragamo kuko irabane birahandi yahanyanza ya nyamye bo ndukutego bwe nyanza nugukora nukuza andu zabigire kabare n'izo urukuronda emyongoro very good so generally ngu okuza kwanje kira municipality wano maka gonje mukaratwarigiremo kagonje besira abin support besira biro kanoje manya uko ine yamana bini mwancwekereza to abenu urgamanya uko ine kuriro wanyu kagonje bini mwancwekereza which was good akwa ni uko umwana wayo kati kibyare nyowe konka that was balancing the equation so Kashari kirigamba ngu n'ubunta kusinyira Kashari ugwabandize kikati takunzibira kusigara mbuhereza bakashari karo yatakubira ngo cyanyire Kashari ugira ngo tubarampire karuru apana kasidise udorota maybe no shangana munywana wanje Patrick kubo tubakumuhire kuko ibirendiyo nam just assuming ukamurabani kuko ngiye cyanyire Kashari kuza kira muri spite kwesimbaho ajanti ito turba kadabe kibina abatakushanga shangwa abakubasa kusavinga antona wonyetegereza tine bigende rwangu nyenda kusavinga nyibita karyananka ito turba kadda aba NR ba hakije tuyo atizo twebwe basigazi hajya ngo dano bo kumuteka you never shake deploying ahantu tokwasa kumushakinga wancenga bajya nguza kore kino uteko kushikiriza yes without any special intention unindunda let's say normal hajya tuyona isimba Kashari ninzo kuzokorenza kutwara amataka abantu ndi MP na isimba shira niza I have no bad intention ninye no buhereza kore ngo na making so ngo NRM yasigara negireti namazima njokorera kasokoso normal yakabota kasokoso kasokosa aho kureba habusera ngasanga birintaro zitaka emyaka kumpinka 16 kasokoseka barakuterera wa forwingiro story ya kasokoso kiganda abatugire bahamanya nabo ito mucyara hana nabakampara bakundeba nyuma ya kasokoso birabanyabuzari kasokoso hatifira ningambe opposition n'abaturiyo batekaho ebigambo bakugira ngo itakere government nenda kurubaka nenda kurutwara mwareba government mwagireka NRM manya opposition kargo muri cira mukateko wa NRM mwagenda so bayangisa government yo mbete cyahabwa itaka rya kasokoso bajufura campaigning ground your opposition Josangire kira municipality ebiregumire kufuna MP ondizo atayabaturiro twateka hembera twarwana ntaro kunize the flag bya mu kinyusi outstanding wa NRM na haguza no manyo wendi president namushika namye tumuzeyi nyusawiza kasokoso anza namwita takagambire biyiti wera ngambira aho mpechapura nakiza Museveni namutora kasokoso abiki
yiza yahita abantu bona yabamugambira ukubita kabakoze ki atakananda kubimanya ngo rashyo takubimanya minisita kabatura abantu kabatire ngo naha gutaka bwacuki utakubimanya kitasi abana bakambuza kapomuzira bambuza hatkumbe nyona yishura kanano yize yanyita hati yagira ngo minisita ngazita katkati yo mukaruru so iki yagira ati mwene abantu bakira estura cyabana wenesa no kwehanaka mukutera bebe ayihanaka tabamurra yihanikiza bakora ki tubamucurra uko yabagizire yetu tubamukabirira yagira ati ninyenda muronda bebe mbeza barambikira tumwe no kuyambikira kirinangwa by then nkanda kabena flag bearer nkandi yo muka primaries namreda so ntakutira hari munonga president twakora process ya sene kaba tugo mu house bapima bacondoza national housing bajeta bastamokwe yakwa resolution wizwa handi yabampire fraga yatwicandi ko natwana nabakachiko nabatwara babembeza byaro president yatutakari akasokoso it was one of my achievements so muri ya municipality kuyamba flag bearer tware bakwasa nebyapa byabo rimba kurufuna yabagira ati nabashuye kurraho okabantu nyina kugambe kasokoso kiganda Museveni yahira abantu itaka tikana Museveni mu yasingireyo tuyasingireyo opposition in amani abo opposition bakagumana bananga batahe bigambo ngo babahe papa tubabaha byapa ngo bababiha ngo bababihe byapa turukuza kwisha yigana umuntu wa mugambera naraka kwicereza ni nshonga ki ejo hate nemo muri yezo ni nshonga ceza kuritira waje utinyowe nyene ntebe yakira municipality bakaba bakende cy'abantu aba bakira atiro yabakirejo waza kuri umusindeze kusoroza nko musoro ekabire erengera heri onge kizibu cyacyo kigambira nti kirekenero mbintu byingi ebikwetaga MP ariyo mu government eriyo mbwebembezi nyesega kiregi obugigo buri mu nebintu biri abantu abakorara mbonka kirari yabagiga bingi abantu abakushuburamu economy yayo ni yetagaho backup ya government ya NRM erimo ibintu byinyi mu ndwango ko nagambera na population yonka only that ngo Museveni yagira ati ayihanike tubakora ki tubamucura hine ibintu bikira bigira banka harubazo biti ahabo buhereza bubi ako yo na system yo nakashare meya abasinyire bata namara zo mu flag bearer wora bamiyabona aba NRM bagawi ndese kujya cyuma wa municipality mpaka akweruka na ba councilors ya the majority nawo kine meya akuzo mu council atari wa NRM muri kira kikaba kirabiriho bakaba bari ya opposition kikaci bakigumire kirebenetaga obwembezo kuhindura mu twado structuring NRM ninye chairman wa ninye vice chairman wa NRM kiya municipality kandi ninye flag bearer aidabu nemyanye ngahi so nakosa advantage hijo kugira ngo nabantu abasensitizinga twateka workshops za NRM leadership NRM yakira tiyo yambara tiyo yabushenyi tiyo yaguru tiyo yangaye boro bamenye ngo okuzo NRM no kuriya konka they lack what we call omoyo gwanga but we've managed to sensitize people in Chile to make them understand patriotism. So abana ba NRM aba structures kutwaronzira borose ba structures obusya kutwabwariramo vibe na jonjira mu cyo nakoyise gaturu kongera amano muri kira nandi mariko kuyetisha tasa ya karuru kuyetisha tasa za mobilization mukasere kansi y'ibitanda twate ko ndabara mu memuzo yetisha muzamahanda mu kuzamahurire mworeke ngo numukure kibina cyanye ako umuntu kwabozora yero muri kira bakuriye bati umwana agiye munashira bakabeka yo kwishirikira yes kukazi nyiroze kirisha haje bakuze mu mukireka boyogerere na mugongo na kwero kijya bijyo kiganda NRM is now NRM so nashaka abantu baba na kumunonga bakwitaga support ya government kandi sente zo za government for example nk'abacara batine basija abina abana bakusoma batine cyo kwita ngo support ya bibabo single mothers si fakazi yamwena naba abatine bashija arho no mukazi ari nabana ari no mushija nkari ngata mwini nabamwe babine mbatura nabana babo natandika cyo kwita ngo single mothers association in Kira municipality nazo bana banja yampobu yambi prime minister wito nabanja nabakora mu kibina abacara abakora bakoze mu kibina twatandika association ya single mothers ya bamba furu buyambi bine cards membership cards
wabo ine kade yo musingo maza association okaza ishomero mwana ba registration bamureka so mamaraho akoserizo bamba kuzitunga no izo yoguza ozigarayo tufuna those what we call projects ncenche so fati nabakaza ko mutwara guta umutwaro gona nimba saciro mu government nsabiye kuzokuntekamo ngatekaho leadership ntaragazaho na hero byo Robinga Brian Mama Nonga nzeyo nsabiye kuza mbaretera wategereza hata opposition omuri ya municipality akabasa kuchikora abo ko umuntu kwarariye yuguto mu government egere hotaramanye busasi no bareka binezara kufuna busasi no bucaya hamuki opposition nabe kigambo mushira kugira ngo MP opposition itakumanya ngo hero hari abazuga bine sinde zabasazo kugaba awachata kuza yakazakira yaita abantu 500 nakayatema abantu imabarema bananka ninga veterans abo mu ninga batezo aba bakutera amatafari hariho donors abakwasa kwera abantu ngabo barahari baronho gutaza baburizi izo Museveni akabarukororo najya naza cyane itaba makanika bano muri Kira municipality nabeta mechanics sibona garaje bwingi almost 80% biza nabatwara ko rumutende Museveni yaba billions za sente tubatanakiraho sako izo ngigi yaje tuzaba guritaka ikibi muteki tubaritera ibyo makuru gaherema no mukosomo kare kimodoka no ibyo byo kwete bindi sente bazo munsaho baronchi gatsa cyangwa kama no manya as I talk now mechanics nikira bine sako yabo eri mu billions za sente ezina abashavye ba president acishayi ndabazi ko sanoza yohora miliyoni bigora turbox hatariho kwirukangana na bya semanye ndanga muntu bya katolize nkayi okorogarukayo ibi byona no mukono gwanje nka Frank Bera wa NRM mukira kibari abagezi bito bayangira ko ki cyabaremere wara witu zambarira abantu bashaba MP bayikominoza bakabarobira abantu babo uko majani kako kuno sanga MP na ateka project umuntu azireba omucyaro hashikampara hari buri kintu cyona nizemese baki so kutwatira project yaba makanika twate gusako tugiye ko batandika babarimba bagarakaruka president demujya kuzera bagamba Ruganda kabiri kanga sinde za stama account kubazihire kwazanje kuzukozesa bababuza ngo simwe kabamba kutubiha kare kabazutiri kazuru bajya basibanga mu muziride so shira ebenetaga omuntu wa NRM ariko manise cyakukora nyoro izo beti ni parliament maka tinka jireyo konka umurimo go nukuro mukiya municipality ka Frank Bera hishiringira turumba MP babiri ariyo nani warukwenda kuze aze Frank Bera ni savinga ningira Frank Bera abakwa hinde hinkuzaka kikintu gakizo muri kiya kikayamba abantu uri hata karabata abatakizo bakari babinga ba paka yabo taxi cyari wajara babingire bagenze banyitaniza bayitere niza naza tubagamana naba council nabandi we resolve out the issue eviction konka yeto opposition mchizamani akasina ubona ijya kugira ati numureba government yebagomba bareme korera bano nabagamba umusajja mwese bako wachitegereza so they take advantage of the situations kuchayisa government habaho akatara gatine kuraro mu buzindi central nakatara ka NRM government ninga NRM must make sure constituencies mu Kamparom kira municipality mukono be empowering wa Frank Bearers baba basigaye bakwaka otherwise barara bati nogarakaye warugire NRM nerara nogarakaye warugire so bine mwene kusigarana mwenegezamo twino kusigara tukwaka tuti system ya NRM irekibira so ngo Frank Bera wakira owa mukono owa kasanga tahani kasanga ti owa Rubaga let's say Kampala metropolitan is a division ziba yabo NRM ejyo mbyo muzane byo kujya bakujya kuzafutere ngoma no kuzina yabajya ngo twenda Buganda bugende turemere bizasha ya mheru babiryo they should empower all the Frank Bearers abajagura no bako yasingirwe bagumize muri benegezamo okwinegeza muto kuba sente nagambe cyo basako ngwata kubikora jango boss as a Frank Bera tukufuna musara tugufuna you must back up those people support advise bete bakugambire kushasha abantu abo kugo numushikirwa hashiro za kungira ngo bakaba bita secretary ya bamanyizo beri cya bakazinga wa chairman kabanda
Numango twafirwa abantu izo babiri ba NRM bari akaciko aka NRM ko kubanza the fact is hafa abantu babiri mu wikemwe urakimanya emfuza NRM izo tukuzizamo PDM muri kiya municipality bakabajega bya opposition tiyo ngihimbwire Museveni akajati make sure every kachiko aka PDM kazo wa NRM twachi implementinga opposition kaneze gabira. How can opposition dominate such an exercise of PDM? Kando we kujumira. Usanga abana ba NRM nyine ba councillors abakaza babira ba NRM tukumanya ba mama gundi akorodesha za PDM zimburire abo kubaro officer wa PDM obaba CDO bona nabo opposition eyakobe nabareva kati atimu RDC chama wa NRM RDC nagambwa chama wa NRM. So to restructure we've made PDM twajigarra omikono y'ekibine kiri mu mategeko twaba koshonye tukubagira ngo seze za NRM yonka neza munyarwanda wena actually kiri nyanze emerizi. Yes, oyemerize zaki is a PDM kinya parish. I have the mandate abiroho ki bayene bakizanda mbati bakugizeho kwaba girlfriend kwabanyabuzare bayitegereza ate nkija kukoma twinda kakiwa kusaba we resolve and revise kumwaheze futereze nshobe no by the help of the RDC kumaraheze futereza no muyicereza no baswa. Yes, abahire ni ba embareti abatahire aho batabahire onyetegereza ko kibe kiri political bakuzo futera abana ba NRM biro busugo b'abakansara tukatora abakansara binyumuki umukanso ngaba NRM kandi leadership yebekire muri ya opposition twabyemereza. So mukirinzire kubanza mwatereza twatakwenda akarura karagizo katuhende nakarakora takandi akaruta bakabonana ku rukayo. We have to make sure that NRM akarura ka president Museveni yabana agaruka zitwine songa nawe katamuhenda okitegereza ekikaita kahera nyonziro mbantu babugana ari machi kurete buzibabo nja karondo kahenda Buganda. They neglect NRM leadership. They have been neglected. Omwana wa NRM tayine vibe nkuwa nupa abensonga bo bakafuna muna fiya abenshi kakugaba bamutera uruvare bati papa tagarkam kashate dohora muyambe munyo kafutero atiruha chairman wa NRM taricho akafu no sanga chairman wa NRM umurikiya ningo umurukazango aringa kawempe ariko hagirwa opposition chairman wa NRM no sanga hagira MP opposition wakumutekana no muntebana na mayors. Ningamba from the angle of knowledge I have enough experience mendia gurawundi onyetegereza okuda ngukirwa kibikino lya muzee wale wa NRM wo murina kawa for example konkubagama nwatula kwatiri opposition muzee bambia. So to me NRM secretary government nga president Museveni wenyini his excellency aine ku identify ngabana bakunda NRM batari bashobozi kira takwenda sezo nduzenda ukara kushubura kasigamo araba kurengesereza araba kushubura akora ki atatwa NRM mu kikapu kujiguzi hangwe nsibe ndisyo ni nwana bokira ndo tukufukana bwasabwira nze omanyi akati kansa toyetewa nupu yadde tuli ba NRM kubango yo mwana bakucyaro nye ntu bakucyaro kita wiya tuyahamura magukibina ngwenda kujwanzi yaba tide byara bitara munono tugendo n'ikirema kitu akaruto kikumanya 10 point program cyo kikumanya ekigenderwa ko kwata abana bate ko mukansoro bakuganzi unyetegereza uruba kukirira hansi abantu babazwanza akaruru kakubekizo. So we need to plan as early as possible even if it is transition. Nicho nanienda kubuza echo anshongejo Daniel Kananura wa NRM Daniel Kananura wa PRU ebyenderwa bya PRU nibiyo PRU I don't think it is not a political party. It's not a political party. Twine mu pressure groups nyinyo mu Kampala no mu cyaro actually PRU ibintu NRM akaruru n'ushimanya itoka PRU kugizamu ninda kuchigamba ntu yoma abagitandikiriho. I was among the 9 people abazanchire PRU n'abandi. I was on the team ameza
batwesiga bajya mu gene muri structuring twatandika PROU vibe yo it's like deep having you why this no kayitegereza the young democrats yes it is the standby generator rero nkembangirizi wakacenga izoberi cyamba cyama penduze cyo kuri mu Tanzania kugira ngo ekwate hate yo nogitegereza history yayo cyama cyama penduze ninga ANC South Africa they have had those subordinates wanyangu mu switching mugume mugira muti manye bazosanga hati for example usanga mu NRM abakira bwinjya bakubirenga bakada bayo bari mu myaka 5 garuka yeguru hata abana bahuguka. If you don't maintain those numbers in different ages, you will lose the party. So when PROU nembangirizi ya NRM kakurara gwachiraho stand by wachitegereza so PROU yonkayo nabaje batishibina kiyaho kugira ngo itize registered political party but it's a pressure group okusindikiriza. That's why we have tuko pamoja no mugabo rwakavuye muturebe performing. We've played a very big role yangu NRM yayongerwaho percentage omukaruraka abwa PROU. Never said no butiza if I'm not mistaken. So it may not even appear anywhere in the near future. He's thinking political budget and political party. Even you ategeka. From NRM. So iwe baka nasaka wa PROU. Morano nasaka wa PROU. Ne yachira. Brumuntu wenda kwiza. As long as abantu tubarisira abana barumu mubagisira PROU binyi no converse ni kamiliyoni inchira kiriyo ka JR ukiya opposition wa batu ukabiyo opposition the screen ani bukutera ha bona mbina the project I mean ukabate ko munakana KR gisho ido kuma converse in KR no banko asafraga kawanda ngatwara abana royinkisha tuzone abaye bari mu opposition uruko bato mu NRM bakagera ngo itokuya to muri kiya tukaraga flag bya NRM ine vibe ngakana no Daniel arufite ka hembera han statement yakwa ni sama guranga hi abiri left na right no sanga turamiromba taxi tujya hamuso gwita kacha ebya NRM mwatamana nta hawe bare mushije ntaza banzo ikikani ohura joga kafeka go han banzo ikizibu bucerahi omanye kati mwe abo kuba my conduct for people to makoti ahora ni mbaro ni nzwanga mpurikiza ekikwita abantu abebembeza bingi kwafuta uga I know more tabakuzwanga bakora ki tabakuzwanga usagumana bagenda usitamo cyamwe tufitero rwari nkoko bari nkakakora kaboro bari no stamina tuganira mpora actually nyumba ni support ya nubo muri kya municipality bakumba karuru bonga batari ba NRM banyango turonda muntu feringa kare mbanze mu nterre kuna zenda bareta. I have the support from the opposition. So ryo kujya ndakarukanje ko tujye mukoti amaze bagari yabashankana no Daniel wenda kwa MP wacu ya municipality nibiza kangaruza bagaruza mbakobsingu zo kuba rashagitishe mi tinkide batakangaruza. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33.
In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Itaba Amity Realtors okugarra customer baitu nico tukunda kukora omuhururu yita yahwire ba customer baitu abanyamugisha bakashemererwa mu ruzinduko orutareba Queen Elizabeth National Park. I got to know about Amity from social media. I had to buy 8 plots. Came from Kampala, bought land, drove back. Then on 27th, they called me telling me I'm among the winners. I saw these people calling me, I won a trip. So I thank the Amity because it's been a good trip. We are now in Queen Elizabeth. It's really been a pleasure getting to know everyone on this trip. Kanda hamrindogu twagarukane by'amano kuciraho nehururu yitu win big with Amity. Iwejire cyagoro mu Amity nka ploti hika enju narita kariya farm shashuraho kimwe cya kabiri otaho mukazano ko kubo musingizi obasa kwesingurira ploti yitaka yabsha ningo ruzinduko namukunda wawe omuri Queen Elizabeth National Park. Abanyamugisha batanu buri omwe nija kwesingurira ploti yitaka kandi abakundine 30 nebija kurambura barare biro mpaka omugisha guriho kusiya biro 30 okwezi kwa kane tayayira Amity Realtors Archosiga House Makansing Street omwariro gwo kubanza exchange bishati 5 omuri Mbara. Amazina ganje ninye Mr. Quality ikurwa mu UNBS naija kusiyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu orukwetebeka gure bintu oyine kumanya ebi waba n'obutechipimiso cyawe nari minzani hamwanya reba ngo wakito mwanya oguhami aho muguzi arukureba gi eke nikiretera minzani nari chipimiso cyarebwa gi no kuyeho kubanganisa ko kwibwa waba nogura amashita aha matundiro gago reba ngo ahachoma aruhentanso agati y'amashita agaraga kugurwa nagariyo ngakura twa kugurwa reba ngo akarukubara amashita gatebwa aha zuru ogumero reba ahachoma bamashita gorukwenda kwetantaruki obwaba uriyo buhabuzi aha mitindo y'ebintu natsigarandi Mr. Quality okurwa mu UNBS. Nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire abo kwa ikindi gamba ko twarabe yacuire mungu ground zawe tiza satisfyinga tiza yoreka ngo niwe ushemere ko bano bari bampakaje member wa parliament bari bampakaje so no jagaro ki of course nkafrag beyara nyine myaka yengahi 5 ne bendera yawe nginde yanse kitanda arunga sonda
hari yegarami ndakugira to Flag Bear wakamba tu mu cyaro abakuru twire cyarengeze nyingi kure witona ngo nkabakashaje ito tarakubi uwaza za bushenyi n'amati mbara haramba amakana baye bagira mbati. So I still have a lot to do with NRM in the municipality as a flag bearer, and I'm still serving. So bendere yawe ne ikikora nyina office kireka ya flag bearer because the chairman of constituency, it is functional, a competency. Isaba muka MP we cyangwa wa flag abantu bizaba bakireka NRM ntudagira nti MP flag bearer wa NRM muri kira is almost not equal tigo nabankwate is almost equal to an MP. Yes, in terms of service delivery. Akwana omukono gwe ngwangu ko mu rusaniya kuriya mushikagai okutukuzera bakwata bate waleta bucyo mungaro. So ochine man go kugira ngo president ebintu aha byashoba iwe nka flag bearer munonga report nizikora report nizandika buri kwezi ndeka report sitakara hire inishabire Museveni mbara impani kireherukireyo musabire namugambira sitakagire mukura yana abasa nka president wihanga amega shwangu southern bypass ekora mu Rubukasa, that is highway Jinja highway abantu abira kuba compensated bashashuruka yunula. Those are all they are pending issues in Kira. Bashashuruka abantu bo mu Kireku rero those who were evicted from the railway line abayakora mu makanisa abakubona abatine business bakazihenda Museveni ukuntu abasa ankwaso muntu w'inoftamana nawe kintu eki abantu babere compensated abantu ba southern bypass Jinja highway baba compensating abantu bakemereza ko project soko za Bukasa zana mataba munyango takayongera hanzo gitafari utakakinga nibiza kushinza bari mu myaka 8 mwenda cyo uri akana kuzendera mu Katare yayimaka kazweke kinaku kari yaho ta developingire amwaka ya roni 8 years stuck bari barra hero kumaka bari mbatonza bushachiro hatika kuzwa MP opposition wa mutwareka taro wa mutwareka sana wata na pinga na gambe byagamba biriya kapo mucyoja twabagambira tonga mugume obuziza bujya kucuka mujya kufuna ibintu bya mumwe. That's why for NRM to sustain amana gero kiremu kadoka kugira muka NRM force performance was a bit higher than ever. Bine kubekera swangu flag bearers no batari nyona rabe yagarukira nyona agenziri babareka mu bakwaka, otherwise abarekere moto wandi they will lose the ground. Bwacha abantu batakunda NRM omuri ntubasagamba katugamba mu area yawe. Very good, that's a very good question by the way. Acha abantu batakunda abantu batakunda NRM mu cyangwa cyanje kanga mbarikiya municipality gamba yawe. It is because obwebembezi oba opposition obutahiremu obwebembezi bwa opposition obutahiremu nubo bukuretera abantu bagira ngo NRM inde bagambirizi ati wastamira na gambira gains zezimwe gains no kisenga wati bikorwe munyaho ni kigains niki ibi bishikirwo noza harufu oza harundi oza hamukoro umurikira bwiro buryo takiziri ora no muntu wagamba president Museveni akuburira bamugamba hebi byonka aba opposition bomba kikamba haragata ngomba zugwa polio mutakusini wabazungu. Arwariro temuri daga they are not informed about NRM talk manya ebru ba NRM nibiya aboro bamenyago kama warongo ba MP basabagera basaba bazungu ngo amasomero cyagare mise ngo Museveni sindakaziriya n'abatabana na family yeye ngo Museveni sendeze kuyenza koranka hangudo zacireze mwe ngo so taraharo kubihura kugira ngo mwe no muntu yabiha. Actually ekiretire NRM omurikira nko wanje kugira ngo etwerya hansi people lacked sensitization, right from umuntu wa hansi baka nabembeza ba NRM babeta kumanya what they are supposed to do bamacho gukora hati bari cyankwanzi zoberi ba MPs nko president kamusaba mbarahanye bandi kinti ningenda flag bearers banje abo murikira kugira cyo mwa ukubanza kansala nabo baze mpaka batware cyankwanzi nabo babegese kunda kibina patriotism ubuhereza n'ibindi binge bakwegesezayo. So noreba kira nayo mwene wasabye barare wa Kiso Kampala
abo kuba no bwakora akarura kahwiri opposition esingire yo NRM gap no bwera abebere tari mpango nke nko bururo bwire konka no reba ngo opposition abantu binji nibikererzo mu opposition kukira NRM yes konka cyo koda ko bantu imyaka 5 giye muri cira obandi NPO band the flag bearer just chikasigara nco kimwe abo kuba nyuma y'mango artista ino ko yatutachi Kija nasabiriza mama nabanja prime minister namwe ishigira nti bantu mwe kire yimpishire mama nabanja kambi cyo muri kira kaningira nje kabone ne kira NRM is existing kikabura tumba yo katenti yakoze 10 yazimba ziriho NRM za yero atwa turi nkambi corona naza kuzika isanga tenti yambandizeho ezo neza abantu kukosa nizabusha ngazokwata nazigabira ba divisions ngoma gombora kunuye nazihaba chairpersons ba divisions kugira ngo ya feri ro aba NRM ba division yes nazibahakani supervisinga so oriyo waferwa oriyo irobugenyi kinde kiriho nibazihira rusha bataho ziriho NRM ziribuga so nanari zamukoro nka flag bearer wa NRM kira municipality ntakagambere bajya ngo nezo tendeze muri abaho zavude muri NRM yo mukuru yazikurira abawubireko ofuro butandikiro nanantizire zingambirira zikora ki NRM weri no mwana uko mutobana bajya ku Museveni mubi amanyango Museveni mubi ko kana wayine cyamukorire aba kwa feri wishendo ninganyina tiyakwata mutwari kumufanyisa ki tendi binde kura abantu bitari na bya tendi byingi munonge bikorwa abantu konka abantu babacamize munonga so mwenu ndafite yahare munonga ni tekateka ngu ekira kubenisha ba ndaba wana kote lishaho buringaniza aho hababere ato ofiringire kungati bakabesere bakutweta bajya bagaraka mu byabo of course defense response kugira ba bitotabarize ibintu kugakaho muhandiki turekizo cya Kampala aha mu position baba position bamangu NRM takwasa kutabaza kikwikirizwa NRM kola ki kutabaza NRM kutabaza itutura tugwire opposition tureshikire wakachengako tumwine karuru tumwine abantu bakubakunda tumushemere kutabaza tushemere kutabaza atokwishirizwa abafite teka bati ono bayi opposition kufutabaza oboshikire obogwire bazahaza internet bakwasene actually bakwasene no papa rwanyiro rwasiga fo barihindura bazana saba ruhindura mu nyuguti babitambuza bakora marisi nyingi nibagenda bafugiye ipapuro babiteka kuko bakora marisi nyingi munonga bakora bya mu igari batonke nkemyende simbirira yini bido mwire bidoshi babitatu itaba biriyo ruje kuza kwabereba babiteka bati so boni bishira ngo wa NRM takora ki tashemire kwababa tafutabaza mu Kampala aho bagateka ngo toyino yuturano ibo mutura muri abacyamu tire kibura kozere cyone bine hicho tege iri original mo nicyo cyabo kiri mu mutima bonka baba position bo bashikire eva izikire to kujibana kutabaza mutwera namwe nicyo batira kugira ngo ngire mukota na iterenduru bakangarine bakangarine nanye bahurire kusasi banye ndi umuntu ekindi sebera kuchobisho najiteka muko mwabemba abentabarize not because mu njinho emparana yamana ani nyenda itangaze ibyo nkusaba ibindi gamba bikagenda bita ibyo gamba rakoti abo ko bayo niyo yatebekana isakaru ibyo gamba kwa no itombu ita DR form ziyo ko itombu ita naka nakwira abatira batonje bakabatensha yabandi mabandi bakafuruka irabandi bakamukaga bakara bateza karuru nabandi ba agent bakarwo mukira bafuruka mbabanda kubita Nabaro kora ki bafuruka pe sicyo denyiti gende mbite timbine utubari yaho bideka batando bakafuruka barwo muri kire bakara bateza karuru POs bizadi ngo officers aba agents bakiruka bafuruka muri kire bayisherekire ahagwa bakasara bajyango ntuza kubita mukatubira karuru batabatu bakabaruhije wanyitegereza so nibikiri mu koti hurikirize okushaba kwanza ekurebemu ekwitegereze abazibine mentality ngo wa NRM mu Buganda tashaka kuwangura hapana abantu basiga karuru kawo abantu basiga karuru cyo kura munonge ibintu bya radio amasemu na comments zo aba bya za TikTok
baza bagambiswa ba praising omuntu opposition konka wako atomanda mako katambiro kazakora hansi chito B ukagamba no muntu ari kusikemputa umwabazi y'amahanda twonka weza kiri kitakunuya ari kwosya gonje no waza kumanya icyabantu baro aba kuzatuta bakahandika bakabiro ruzungu rw'ingiro bakahandika bakabaza abantu nari nakurya nankeji masiyoro seri ataka komitinga ahabu umuntu wakira akaru nabagira ngo eka emanywa embeba izitahamu wanyitegereza wano jota agwa enare beba bibakaru. That's what they say umuryo tukwibakaruru umudembera kagamba comedy keje mubi waka basi bakaruru mu mutwatira imihoro numutera abantu bakabambera umuhanda gwa cyari wajara tino mutebe nasakuza afite akora abasakurabo. The biggest number of people who were supposed to vote on that day did not turn up, have intimidation and violence. In Chira wajara mbi n'abantu urubwo nditero rinkigana z'abantu akodi abari bufitera karuru abo kubambera umuhanda no kubatera tinisa bakari basora amazugabo mbakuretera akota abantu nk'ingumye gitano barokano bahubujuruzi Iyo tubarete muramza abantu menye ntware basi magana 5 stake harabira n'ubukonje. Okay. Yare munongi wana tureba turiyo ntugamba mo na honorable Daniel akananura ogwishika ngo niwe flag bearer bwakira municipality kandi abayisimbirana no mukarura kakahwire nagira ngo tukaragenzereje kandi amateka agiyangeri ya Uganda ngamaherezo bushoborozi kugira ngo ayeterere nduru omukoti bweno ayeterere nduru omukoti kote ine kuba neshitamerebe okushaba kwe kwera heze kurebamo nabariya nabo baye defendinga abaha babire electoral commission nayo yahereza stand yayo nibija kuba nobacwamo omushangogu uba karuna ko garukwamo ubano bija kumarangirira nkara abakarire nduje kubantu bikumanyisa byona tayari West TV anashemero munongo kuba nawe honorable Daniel Kananura Damazo aho kuba no witu acharo umurimbara district akandi akesimbona antebe ya Kashar North umukaruru akenkumi 221 12 Yes. So yabare munonga sikwasa kurga twenda tukangira aha twichereze na programs zizindi nazo zizeho kamera nabanyine ho Jonan nyine wona na Monday amana nabari mu control room abantu banje nora kora musi abantu okubatumira kare to ineshonga abanyabuzare banyine bingi ni mwana wo kwedenzarwa tunukiza kupaka sanitaisha hayona so abantu bitumwena abanyarubindi abahacigano abokubusereza Kashare John wito wa street ya Katara aho itishira kustama tukaruhukiraho gace John Matia chairman Innocent araho naho umanya abantu baruhoko abamugarami bando wanyakoromi yanje wo mugenzi Yosefati bigirwa mwena tujya fiwa mukodo mwito bire bambe abanyabushenyo koko zarusoza inakuye manga kasomera bushenyi umwami Katende Patrick ko wanyorire nyomukorano we ugunkara mikono ya Katende Patrick abari mu maswa ruibare ndi umutabani mucyara wene manyine mawe ntazabona mawe nho nakuye abakoma fese mwagizuka ndi umwana warusoza cyangenyi kandi yazarwa yakashari abantu ngamubona basuye nkazi yanje mwena barukungiri nabaramusi abanyambara banje banyakashari mwena Western Region ndukunuya ni impereza kundaba MP ni mwamwine MP uriza kukavuga kutura kunuya ako beza rwanda usoma na Kashari tubikagwa side yemwe mwebare munonga mwebare kutera kwaguta Museveni nakaruru mwebare kuprotect gains mwebare kuri hanga ryanyu rahanga abandindire kandi mushabire mukwatesa puri omwana wanyu Kananura Daniel Damazo arebeke nkoti yamhurukiriza yamhoburinganiza akarurukeye akaba nupu bamwe birahampaka nabandi bona bakosa man no kutinatisa no kutira abantu ebintu yona mukama kamugaro mikono ayibembera abantu benseje mwebare munonga yebare munonga